Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomda Urganch shahrida bir plan katta hajmli gigant hovlijon sotuvga chiqdi. Lokatsiyasiga kelsak, Zapchas bozor, Kamoliddin Bekzod ko'chasi ekan. Obunachilar, o'zi asli 420 metr kvadrat, yana qo'shimcha yerlar ham bor. Plus afzalligi pajani xota ega, 100% berim silikat, orqa taraflar xom pishgan plita bilan bosilgan. Ayrim jihozi olib ketildi ekan. Tayyor, doğru girib yashaydim. Bismillahirrahmanirrahim deb huzur etsak, burchakka bo'yinda fasadlarimiz urilgan ekan. Video bilan hamma jihozlangan ekan. Kanalımızda yangi bo'lsa, like esdan chiqmasa, hurmatli mijozlarni bismillahsini tanishtirib o'tsak, katta hajmli gigant joy so'rab bilgan mijozlarimiz uchun ajoyib joy. Ko'rishlar mumkin, berimiz ham joylar qo'yilgan, oyoq telamsa, taxta pol, belimni dolans, alt kat xonasi bor ekan, o'ngda chapda tenderga tam ikkita sanujeldan iborat ekan. Fotoğrafımızga notajlar bilan jihozlangan ekan. Berimizda demir kotyol, xullas, joyimizda uncha yashalma, ilinib turgan berimizda rakovinamiz, bu yerda divonimiz bor ekan. Ishlamizga kelsak, endi chiroyli ishlardan qo'yilgan ekan, mustahkam, xullas. Berimizda stabilizatorlarimiz ham tokni har holda bir xil tutib turuvchi. Tak, obunachilar, bu dalamiz razmeriga kelsak, dalamiz razmeri 4-13 metr ekan. Agar 2 oila yashashmoqda bemalol ajratib, tinch ahilginoq yashaydi. Qo'shnilarning gap bo'lishi mumkin. O'zimiz mahalla Kamoliddin Bekzod desak, hamma bilan ajratib ko'cha desak ham, trend ko'chalardan desak ham bo'ladi obunachilar. Berimiz kattalar xonasi ekanmiz, spalni desak ham bo'ladi. Berimiz spalni razmeridan kelsak, berimiz 5-10 ekan. Bu uning sanasi 4-60 ekan. Fonda oyoqlarni sifatli taxtalardan qaqilgan ekan. Taxtalar shu 3 metr, 3 santilik, ya'ni 2.7likdan mustahkamiyat qaqilgan. Tak. Zal qismimiz, yine zalimizdan e'tibor bersak, yine zalimiz ham gigant ekan. Zalimizdan o'zimizdan aytsak, enini aytdik-ku, enisi bir xil buni. Yine 815 ekan. Uzunsa 815 ekan. Berimiz esa ko'rishlar mumkin. Oynasi bo'lmasa narixona qaran ekan. Ikkita lustramiz qo'yilib o'tilgan. Berimizda oboy hamda dekorativ lipkadan ishlov berilgan ekan. Podvolimiz ham ega. Mijozlar podvollar ham bor ekan har bir xonamizni. Tak, endi xonamizga kelsak, bu xonamizda yana ventilyatsiya joylari ham ishlab turibdi. Xayr firmaning konditsionerlari bor ekan. Asosiy liniyaga kelsak, Gullar liniyadan 18 yurdi. Berimizdan esa Zapchas bozoridan 12 Damoz ham, avtobus ham uzluksiz qatnaydi ekan. Endi berimiz oshxonamiz. Oshxonamizda mana chiroylisindan kuxonyalar qo'yilgan ekan. Fortiklarla kafellar bo'lgan. Dum fayzli joy. Berimizda oynasi pajani xota qaran, pajani xotadan mana shotchalar bor, kafellar bo'lib, gaz plitalarimiz. Fotoğraflarimizga kelsak, fonda gilamlarimiz bir xil etib sotilgan ekan. Berimizda dalamizda trezor zonamiz, trezorlar pastapkalari, kabellari kelib turibdi ekan. Boqtomon chiqalım eshigimiz, demir eshik. Bu yerda yana bir xo'shaba vagonchik. Bir sanujelimizga, sanujelimizga ahamiyat bersak, berimizda bir ixcham unitoz, vanna, 120 lik ago bor ekan. Bu yerda rakovina joylashgan, kirmoch uchun alohida toshchalarimiz, suvlar, kanalizatsiyalar kelib turibdi ekan. Nasıl uchun ham toshchalar kelib turibdi. Tak. Endi narixonamizni o'tsak, berimizda daliz desak ham bo'ladi, yog'ochcha desak ham bo'ladi. Berimizni aqua variantda yog'ochdan sotilgan. Tepdagida oynalar ham, shotkalar ham mustahkamdir. Bu yerdan yana bir konditsioner qo'yilib o'tilgan. Chap tomonimizda yana bir spalni, yosh kelinga yo'l uchun alohida bir spalni bor. Undan keyin o'zini sanujeli bor ekan. Yine
sanaceli, duşavoy, bir de kafel, fotoğraflardan kafelemezden tak 2 metreden kafel boğan. Kanalizasiyalar, suları gelip işlet tutdagan. Şkaflar bir yerdə yine cihazlar alıp ketiladi. Elden aytib o'tali. Ertəyin günə səndən məndən oldu bu oturmasın. Xalasansa biz arabanı xalasansa mülkiyyətindən bemalol bağlansa болады. Yine bax tamanını görürseniz mümkün. Yine bax tamanımız. Cayımızda elde kısmı özü 15 metre, pajana xotan 3,5 başta 18,5 metre uzunluğuna 30'dan ziyade. Yazılı İvança. Bir dönem girilədə, bir dönem rak oynamız var ekan. Yazda bemalol toy təşkil bəzimlər qılsa болады bundan sonra. Etibar versək yine navigasyonun bu enli şiper, bu ön tərəfdən yine yağışsa müstəhkəmətsiz ötülgən həm bir burçatga benimsə bu daraxtımızdan mənimçəlli bir erik daraxtdan bir 20 eldən ziyad bomba. Görüşünə mümkün. Bir də yine bemalol əkin həksə болады. Yazı aşxana. Xalasanızda qışda qafadansa baxın, xalasanızda yazda. Bir kladopkəsi. Patologlara yine pendirdən polkəti müstəhkəməz ötülgən, 1'lik, 2'lik, 3'lik bankalar həmmə cihazlar. Şura sən qışqı, xullas produktları şöyle qoysa болады ekan bundan sonra. Bir de yine bir xanası var ekan, onu gözətsək. Allah her birini gözetmese bunun içinden de ictimai tarmoqlar, internetler gözetip bir de bir xanamız var ekan. Əsasən mizazlarımız musafirdə örgən, köp mizazda musafirdə işlə birlikdə ki, apa-singillərimiz yine işləri onunla bula versin. Bu tamam niye desənsə bir pajana xota çıxıb gedədim. Garajda gəlməyindiyini, garajı bemalol neçik maşin olsa versə sığadır, fullar. Birimizdə yazılı hacatxanası var ekan. Bu belləri ham pişkən aralaş ekan. Qoşumçası da indi bu. Nereye tamam plita bilan bastırılıp silikat ekan 100%. Mülkiyə gezibin özünə bemalol bağlanasla həmmimiz zapças bazanda bilemiz. Xalasanızda bu olacağınızda Güllən yoldan geçsəm buladı. Xalasanızda Həzən piyoxanan köçədən girsəm buladı. Şəhər əsasınızda şəhərliyin əzəmməz. Tümənə qarışmaz şəhərə kadastlar həm mörcər tayar. Xalasanızda ikiləmci, xalasanızda naxt. Kısa buladı abonatlarımız. Ekranda da mülkiyə gezib nömrələrini yazıb qoyamız. Üzəriniz bemalol savdalaşa verəsiniz. Xeyirli, feyzli olacağımız satı açıqdakı abonatlarımız. Şunu da dalanızda, onda çətdə xananın caylaşqan ekan. Tak. Üzəriniz bemalol bağlansa mülkiyə gezib nömrələrini aytıb ötəmiz. 91 917 07 bağlanasla ili bizlere bağlansanızdan burada. Yine lokasiyası Zapças Bazar abonatlarımız. Sağlıkta, amalıkta görüşünce reklama hizmetleri olsa 91 423 0606 alaka çıkansa Instagram, Telegram, YouTube kanalda her daim gerek üyü bağda sensiz çıkadı. Sağ olun, aman olun.